Mi zavedi poziciju i čuti. Ovaj Stopića si doveo. Jesam. Licenc, šta si rekao, za Masters. Pričat ćemo o poslu. Volim! Bandaši Maki Čubra, imate licencu. Kafa sa leve. Čekaj, gdje ćeš ti da ideš? Gajo! Sad sam se skjezio od biljce. Ne znam ja, kad vidim kameru ja sam... Kolanović Nikola. Trkulja Nikola. Jesi spreman za to? Jovanović Nebojša. Evo me. Rajković Jovan. Mislim to za tebe je to za to što je vredu, to šta, to je pomoć Srčić, ovo nemaš lučki brda. Pa najteže brda je Vulićević rateš. Vladimir. A dobro, kad rateš, šta radiš, nije ništa posebno. Vulićević. Najteže. Ali nemaš da Klisurić sigurno dolazi, Stevan. iako ništa drugo Bajerovića ruka. Uvijek dođe 10%. Galović Andrej. Sad ćeš Burkina voditi tako reći. Roman Aleksandar.
najstariji, ali najbolji. Bravo, Šonke. Bez starca nema udarca. Bravo, Šonke. Znaš ti ova njegova zubarka, ova mendala biti? Dobra, ja znamo da biti. Bravo, bravo! Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ja bio 5 sat čekam. Koga? Tebe čekam. 15 minuta sam nosio kasno. Sjebo nam sa auto čeka i dobro. Bravo, bravo. Mi smo inače kasnili 15 minuta. Ja sam rekao, ajde ponovno da ti dočekamo. Bravo, bravo. Ajde, ajde, ajde. Ja tad napravio, potresli mi svake dvorica kako sam napravio opciju, radite odpadne i ovi nastavili. Ja sam uhvatio, tamo je Šonke. Bravo, bravo. On je dao njima, eto brate, samo je bukvalno kraj. Stavio je, ostalo šta pio, sam mrtvo. Aj, ja. Bravo. Ovdje. Ali to je e sad, jesi. Vozimo, da nemamo više partizana. Pa od njega kad dolaze na švijer. Jetko! Mnogo se s tim učili ispunjavati, mnogo lakše. Bravo, bravo. Bravo! Ajmo sine, ajmo se! Da! Pa stopet tebe si, stopet ja. Za malo, kaži.
Ajde, još malo, još malo. Osto dole. Ajde Stevo! Evo ispod limita si, daj da merimo to! Ovo je neće nešto, ne, zato što... Ruki, treći raport. Gdje je ovaj takvi person? Koji su Nixonu dati. Ajde, ajde! Gari, brate! Gdje sam ja kriv što ti moraš da voziš, brate, mi Sam. Da ti rada svi to ček, brate, mi nije. A ja sam jes, ja sam Jok, nisi. Ne. Gari, idemo poći na kafu, idemo. Popijemo pivo, Ajde, prolaz autima. Gdje sam sad tu? Ja sam uzeo medalju. Ja sam svoje završio, ja mogu da gledam strajku i igre. Evo, ovo je Nema mi Mikija. Rajka, znaš što koju adresu da se obratiš? Nije. Kad sam ba ja to kao kad si ti prošao? Ja, Rajka. Ja si mi poljubila pre starta mogu. Sve vas je sjebo, čekamo ga da se upućemo. Pa da se majke. Bravo, Ajde dok, ajde, prođi. Bravo. Ajde,
ti je ono što se znao se potruje. Ajde. Koliki sam ja? Dobro, patike su mi tu, samo da dođe Banović. Samo njega će mu. Bravo, svaki čast. Ajmo, provat. Ali ne, nemoj da se vraćate svi, ali bez partije. Čekaj se ne mijao. Ajde da skide to. Ne skide to. Ajde Dragana. Hvala. Ajmo svi kako se. Ajmo Kosta, ajmo Kole! Ajmo! Bravo, mali, tako je, Kosta! Tako je! Evo je problemi u tome. Gari, brate! Ranjajte se! Evo, ovo živi sve dok da nisam. Nemojte ispred kamere. Ajde, hođi tu! Ja ne znam da je taj mani. Samo reci, samo reci. Ovo je kasno. Joj, reci, idi, nemoj sve. Da je moguće. Samo koliki kod malo. Još jedan zakon. Imam još jedan. Ja sam ovo, pa ja sam ovo.
Ko stava dole? Ajmo, auto gore, ajde! Ivanović, samo kasniš, još i rampo pobedi čovjek. Ajmo do njega. U gradu. Jela. Sve je ovo u sklopu državnog šampionata, državnog prvenstva. Pod pokroviteljstvom Biciklističkog saveza Srbije. Naime, Biciklistički savez Srbije je prepustio tehničku organizaciju Biciklističkom klubu Boba, a na inicijativu ovog kvalitetnog biciklističkog kolektiva iz Valjeva vojnika u odbrani države Srbije za vreme NATO agresije 6. aprila 1999. godine. Šatora kuhinje, gde možete preuzeti ručak koji su pripremili organizatori zajedno sa suorganizatorima 126. brigadom vojni i drugim centrom za obuku iz Valjeva. Vojska Srbije je... Ajmo automobili. Na svom zadatku su i kolegijum komesara, na svom zadatku su i predstavnici medija koji su prisutni na ovoj današnjoj trci, a vidjeli smo da su svoj zadatak ispunili i sponzori i donatori. I zato ćemo koristiti priliku, kad god to se ukaže, da spomenemo one koji su nam pomogli, a to su Elektrovolt, Sezam 014, zatim firma Vujić voda, Sur Jovanović kod Sata, Pekara Mladenović, poljoprivredna škola, benzinska pumpa Sedlari i Pričević, Moler Pantićeva 110, Arena DOO, svi iz Valjeva. Pokrovitelji ovog takmičenja su Biciklistički klub Boba, Biciklistički savez Srbije, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, grad Valjevo. A organizatori i suorganizatori su, glavni organizator je Biciklistički klub Boba, suorganizator je 126. brigada Vojin i drugi centar za obuku iz Valjeva. Svi su oni ovde danas, svako u svom delokrugu, na svom zadatku. Pravila je još malo veći napor i omogućila i ribu za one ko... Ok, čekam na vaš znak. Ovde na kraljevom stolu divčibare, prema navedenom protokolu
odaćemo dužnu počast stradalim poručnicima, pripadnicima Vojske Srbije, polaganjem cveća na spomen obeležje. Nika! Ne znam gdje je Nika. Zovete Zora, najče. Gdje je Gala? Gala. Nika, ti stani, ne treba. Stani ti s ove strane, Gala. Stani ti s ove. Uzmi drži ti s jedne strane, ti s druge. Nika, mi ćemo polako da tamo vi. I molim vas sada za malo pažnje. Molim sve biciklisti, sportisti, ajmo malo pažnje sada da stradali poručnika Siniše Radića i poručnika Željka Savičića. Cveće će položiti predsjednik biciklističkog kluba Boba Zoran Vukosavljević, biciklisti Gala Ratković i Filip Milinković, uz prisustvo roditelja preminulih vojnika, poginulih vojnika na ovom mestu 6. aprila 1999. godine. Stradalih od strane NATO bombi agresora koji su napali našu zemlju, a poručnici Siniša Radić i poručnik Želić i otadžbinu izgubili su život. Polažu cveće, odaju počast